Smisha ashing. Smish flying. Agus sandwich ag scoiltalúna an áil. A chael noch sé go mór arm. About as bála or simi. Ní cín poigi ní bhuiid go na gasú. Is iad a go le chola in simi. Wel tá mo chón sa tógi amsa. Gus yna dîr y wad y gyn. Bi'n cwr man y nir. Ach tar ein am yn isgol hyn. Ach sy'n Chadig má chlán agus tá seisiir sa gá. Céá. Ó, má amas miad agus tá trí gífra. Hánig má chlás grisin sa cúige na chláán tá difráin straáin fáí agus. Agus bhfuil mar daoine is scaile tá? Tá, tá. Siad a dunan. Bhí bhí sé comórtas Ceanainn. Doch misha is just a shumor. A concept Canada and dan. hwgyn hyn y stach o'r bobl na mwydyn teis coc a dawn. We not tussa an tastal o wadwale. Doch tys ar y telefish. Fwy na mwys yn fyrt yn grych ni. Ni fe fars yn ors gydodish. Táimid ar scóil a Gaelscoil Mhara, Táimid in ar cónaí baile clia. táimid le 10 agus 11 bliain d'aois. Sin Agus is málan snáb. snáb. Dinis mé an féine ní sin do am. Má camánas was litter faoi glasan an cro, ní féidir im an cin má bheith beo. Má nuair go poblas cáinsail má átar an fearn am máine bhil, treid an fearn is nuair de dé a dúirt an captain sin deir a ré. Ismail, take that set. Brini bani shuka wilcha adan is a fled. Lobby a fancy search the store. Rates on mission take. Rates on mission wiki ask us story in Agallamh. Ach, masu, call a wiki more. Smisha Agallamh har agus bhí mai gnáachtas a coppla bheang agus bhain man darna ésa asra. Agus muid consultas alba. Bhain má soltóras. Agus be just to be today na wrthyn nhw piana. Bhí má ceol seanlas agus bhí má Jenny Denti agus bhí má Jenny Skellier. Alright, agus muid fi'n sio a beth golig a cymryd yn y ffasta fi? Bhí má go le go